Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kumajulong manusnam kasam khamti independent kam. Kabajulong hamaran urkaliar mentaka kenti uba sambolang dingdo ulap lepat ba yakini ke independent cup arajar phosau hamaran hilik lina mini stadium keberan hamolai modat baki. Hari gesngi lepat ba yakini ke independent cup arajar phosau lawan mansakilang de urang ba dong jong maliwan uba levi kharbuli uba edi dekhar belong skatrish nong jong dong maliwan hakajing dekat lang uba helik wajri. Kajing lekai hakani gesngi kelong pedeng ke friend ko United, Prisha ke friend United, but hakani kajing lekai ke friend United, kelajab da argo la shigol. Hakani kajing lekai la sakilang ru MLA ke maulai uba Bright Star Marbanyang, belawan banyadan bentalang banyak lekai hakani gesngi ndak bay lekai ndak friend ko United. Borok ki team ni ki kinhon ke bleshim benta hakani ke independent cup arajar pusau kilong hadru sau pusan teli. All the very best to Pinileva and Pitway, shake a final, but Pindra and the cup of Pinian and the Smart. But Tandam Bunkian, and to wish a pea, but you push up if you were out in long, by Lehok, Leshton, but the next camp, but getting Treshton, we driven a duty, but getting a shot, you can make some country club, family by Helic Pomlina along the Jikaku, Yaka. Dong mulai jadi ibu away, bagi ni kalian kembaliwan isukumen, bagi don ni kalian ministeri yang kami. Kadi kata men ladang baklam nga kadi kepalai. Nama kata nu panikon baan ngasul pindakai por kalian, dia lalu bala pindah yuai kadi kepada lajon, kamu kadi kepalai. Dia panikon isam na kalian jungin ke dong maliwan. Ni ai ka kuplay ya pi baro kiwi. Tim kimanya cemeta hakani ke ilakai independence cup belong hanya pokadong maliwan hakalo ke pilihan lima sambal dindo kemudian kemudian galong ke tingkat ku ke bakrau ya kadang maliwan hi brokaway ke ba kini ki sam khamti bat i meme bagi jukat ia dong long lai i jengai hakaba dei ke juk ni ba mentah ko Menta kipual, judul cung kini tindakai, hakba, hakidong wafer je iu, mereka kadang itu ki, dan raja kini kipual kumbak tua hante kawa iu, say no to drugs, yes to sport, but kalau cica kaya ketika ku bakal, cuma sebab hakini kisni, lara gimdal sukum kini, dikena semua demi kelas long lengkar, isu cong sedung saya menekai. Ingat bulan kijing seniu. Jadi lembah kijing dan kijing dilakai. Kai musim, jadi kena semenaru bagi nang kiau cuma bagi nyawa musim dilakai. Kuma kalau ni mentang. Hakini kijing si beradab. Kalau berjing pelih. Ya kini kemudian kebangawan i macam khat hajan mit. Ngaklika nyai basam, kumno sam kalong. Kalong kijing pun pura bagi nyai menmit bakat. Kalau dong ka isu shit, nama boleh kalau light lagi dia bam. Bagi kena sana kita mesti hadang dulu bun kita kini banyak cakap ni banyak ilah faktor banyak kait bor kini ke anu sim saya kena sana kita ni hadang ibu berakui di kemudian ngai burung lah ni kita merua kamtam ngai ke burung bakau kamtam ya i MLA jongiru mo iba Bright Star Well Marpanang iba lai sementara bagi hani
Dia memang dia dan kemudian menyelakai dan kemudian nam tagating nak senyangan jo pihak ni giam de kermen wa dilakai kan nak internet ke bajok wa dilakai kan dan hi tim bajok badam ne ga ai ga keru kedo hi bro atli tim wa dilakai bha hakani ka tournament mamta jersey number 1 Ramajit Pathau, jersey number 4 Banjal Warjali, jersey number 5 Badam, jersey number 9 Raikut, jersey number 6